Triza, karibu. Thank you. Sawa. Haya, we Levi nisaidie tunaenda nalo. Wacha mimi nisaidie ku-up, alafu Triza karibu. This your time. Thank you very much. Nimewasalimia wa mbere ndiye hoe muhera tondu nie ni mukioe ndigeikarite muno kuma ndauma ng'ombe-ini, so msinipige sana. Hapa wenye wanasema nifungue kamera, siwezi fungua kamera juu ya kwenye niko, but msinipige sana watu wangu. Sijaka sana tangu nitoke kwa ng'ombe. Anataka mshokeria ngatho all TikTokers. Nie mwateithirie kama kuna watu walisaidika na watu wa TikTokers. Nie ingiuga ndateithikire muno githaiganie ni uri ukoragwo handu ngoro-ini yakwa. Ngai wa moya kurathima muno githaiga ni mwandeithirie na njui ni mukenagira muona kairitu gaka kanyu gatihana uria gokite gakiriraga haha. So nie undu wa mbere ni kwira Wangari pole sana, mimi simjui sana, njui akiina ni hindi ndiraimerire na guku uguo ni mwe ndiraturite na guku uguo mafichoni. So ni ndahoya buhera akorwo ni ona ndiui anga uhoro wa baba wao gukua. Mimi nilimuona ile time alikuwa JCM na hindi yo anga mamu wao wali murwaru, sijui ni mama yake alikuwa mgonjwa, but uhoro wa gukwirwo kwa mamu wao ndire ndiraumenya. Pole sana Wangari. Mutigakenumia muno mugikirumia ari ange muiguire gaka karaumire ng'ombe-ini tha mureke tu ciana citu tuthio wega. Mimi nitatoa yangu, nitatuma kwa hii namba 10,000. Thank you. Wow. Nigutuma 10,000, nigutuma wona ndagwa ndigutuma tondu thimu ino niyo ina kiria ina mbeca, nitatuma 10,000 ata confirm Teresia Wainaina, Teresia Njeri Wainaina, hiyo ndio jina yangu. Akiona 10,000 ajue ni yangu, na nie ndaiga nigutuma ni nduma gatikakara. Nijui. Ngai wa moya murathime githaiga we ndukareke numio munie mutikanu ndikureka lumio ni ndina mucenju ndikureka lumio thengi ni guka wega ni woka kurega matamenya kana tumenyire na ni wega ni woka. Thank you na twakenera Ngai tondu no ni thici no teithia. Thank you so much. God bless you Triza. Na ngai turia kuigaga ni undu itu na ni undu waku. Thank you so much. Thank you. That is Triza wa Muraya twari nake ha last year. Twarwa muno ni undu wake. Yes. Githaiga. Triza twitire ndama. Ni kwenda mundu Triza twitire ndama. Dikwenda kutangane muno. No kama Triza unaweza mtext umure ntura mufatara agiuka ni wega. Atakuhota guka no wega. Haina shida. Ndakaiwe ena kauhiga ati lazima nikuja pana. We twaririe nake aikoni akota guka oke tondu tumwendete na ni nyumba yake rarira, koguo ni wega oke agiuka ni wega na ni njui ni ukumuona ungienda kumwetha ni ndie na namba yake, please tafadhali. Ni sawa ningomwetha reke ndimutext tu textere tu na feel ya kwamba si lazima tondu ndakiu ina ndaki mohoro ini uyu agihota no oke kana no atuteithie kupitia kwako ama kupitia mwingine tusaidie. Ni wega guteithania. Oni Triza wa Muraya ule twatethirie haha na niona muthi ni akorwo akirathimo kuri ithuĩ na ni atuteithia, and that is what we advocate for. Tusaidiane leo, kesho hujui nani atakusaidia. Ndui no wa guteithia na no woka akuhe pole. Wangari wa Kambera ni pole, mamu nerakuire niwamuthikire. Mimi nimesikia hiyo kitu ya Kameme nikasikia vibaya kwa sababu I remember akitomea mamake ni mgonjwa, akatomea na Mwangariaga wa Kambera ni athinikite muno na mam na nerakihurukire na aramuthika na gutire maragithire. And I remember the same drama was there riria ithe yakuire, kwari na the same thing andu matiarugamire nake ngakiuria atiriri Wangari witu ri ni mahitia mariku ekire, ni mahitia mariku maya Wangari ekire nyumba ino tangimuhera na nyumba ino kwaria ma kama mimi we recognize her as the queen. Ni twari na Jane queen aria tumoi fiu Salimu ni mathire, and Wangari is our queen and she's the queen of the mountain. Tiga mato maya muinaga
Wangari was the queen. Niki atwikire kiuru muno. Iki gitumaga tumutiganirie riria aratubatara.